Ubusobanuro bw'izina Desmond. Desmond ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Desmond ni izina rikomoka mu rurimi rwa Irish ariko kandi rifite n'amamoko mu Kigayirike aho riva ku ijambo Besimurina risobanura Surf Monster. Surf Monster ni agace k'amajyepfo y'uburengerazuba mu gihugu cya Ireland mu mwaka w'1118. Buno bwami bwariho nibwo bwaje kuba ubw'aba Desmond. Gusa aba Anglo-Saxon bo basobanura yuko Desmond ari umurinzi w'agaciro. Rino zina riri mu mazina akunda kugarukwaho mu gihugu cya Singapore, Ghana ndetse n'igihugu cya Grenada. Ububiko bw'amazina muri Amerika nabo bagaragaza yuko bafite rino zina Desmond. Nk'ubwo bavuga yuko uhereye mu mwaka w'1880 ukagera muri 2024 hari hamaze kubarurwa ba Desmond bagera ku 39,000 n'abantu 419. Dore bimwe mu bintu 10 biranga abantu bitwa ba Desmond. Desmond ni umuntu ushyiraho umutima we wose ikintu ashaka. Icya kabiri, Desmond ni umuntu wifitemo spirit cyangwa se umwuka w'ishyaka. Icya gatatu, Desmond ni umuntu ukorwaho cyane n'amarangamutima. Icya kane, Desmond ni umuntu uzi gushimisha ndetse no gusetsa abandi. Icya gatanu, Desmond ni umuntu ugira umutima mwiza. Icya gatandatu, Desmond ni umuntu uzi guhangana cyane, asa nkaho ashyiraho umwitangirizwa maze abandi bagakurikira. Icya karindwi, Desmond ni umuntu ugira inshuti nyinshi. Icya munani, Desmond ni umuntu wiyubaha cyane kandi akiyubahisha. Icya cyenda, Desmond ni umuntu wigiramo impano z'ubuhanzi no guhanga udushya. Icya cumi, Desmond ni umuntu ukora byinshi cyane kandi akagera ku bintu bikomeye iyo abikora ari wenyine. Hamwe mu mabara ba Desmond bakunda ni amabara y'icyatsi ndetse n'umweru. Imyuga ba Desmond bakunze gukora harimo ubwanditsi, abakinnyi ba filime, abatoza, abahanzi, abashyushyarugamba, abahanga mu gushushanya, abanyasiyansi, abaganga, abahanga mu gutekereza ndetse n'abagenzuzi. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina Desmond harimo Desmond King, yavuze tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1957. Avukira Dublin, yamenyekanye cyane muri politike. Hari kandi Desmond Quaine, uyu yavutse mu mwaka w'1956 wo muri Berlin, nawe yamenyekanye muri politike. Hari kandi Desmond Meyade, uyu ni muri Senkua, uyu yamenyekanye cyane mu buyobozi. Hari kandi Desmond John Hegamo, uyu ni mu mwaka w'1964. Uyu yamenyekanye cyane nk'umwarimu wo muri kaminuza wigisha imibare. Rero niba witwa Desmond uzi cyangwa uturanye na Desmond, mwifurije kugira ibihe byiza. Nawe wari uduteze amatwi, mwifurije kugira ibihe byiza n'amahoro y'Imana agusagambemo. Nimba uri mushya hano ntiwibagirwe gukanda subscribe. Nitwa aimableniyongira, unyemerere duhure ubutaha.